Allin p'unchay munasqa kuyamasi, ancha kusiyniyuq kunandiya sayariyki, walek pacha. Sillakisqa kasayki chayqa kunandiya Señorninchik huqariwasun. Chaypaqtaq devoción matutina kunandiya niwanchik. Qallunchikqa churasqa kanan tiyan sunqunchik ukhuman. Imataniyta munawanchik apóstol Pablo kaypiri? Chaypaq nuqa invitayki kicharinaykita maychus kasan kay carta Efesiosman. Tawayuq chantapis chunka iskayniyuq, isq'unniyuq chikllashqan ninga hinata. Simiykichikmantapis ama ima saqra parlaykuna lluqsimuchunchu. Mana chayqa maychus kaqta parlaychis, uyarinankupaq runa masiykichik wiñanankupaq. Ari munasqa kuyamasi, qan uyarirqaykiñachu imaynatachu sunqunchik ukhumanta siminchik parlan? Qallunchik tukuy imata nirisan? Ari ahina, kikillantataq apóstol Pablo kaypi nisawanchik. Paqtataq qankuna simiykichikmanta lluqsimunman mana allin bendiciones, paqtataq huchachakusawaqchiktaq. A veces cristianos kawsayninpiqa sunqun ukhupi huchayuq mana allintachu kawsasan. Chayrayku sunqunmantaqa simenqa parlaspa kasan mana allintachu. Hinataq runa masinta mana wiñachisanchu. Makisninchikpi kasan munasqa kuyamasi allinta kawsanata. Sut'ita niwanchik kay devoción matutina, imaynata noqanchik kayta mana valechisunmanchu. Si Diosninchik munan k'aminata, bendecinata, takinata, alabanata payta siminchikwan icharis, kayta niwanchik devoción matutinanchik uyarispa kay. Mayqin kanman hampi entonces chay hucha sunqupaqri, mana allin parlaqkunapaqri, kayqa niwanchik munay. Hunt'achinayki tiyan munaywan sunquyki ukhuykita. Chaypitaq Señor Jesucristo qosunqa allin parlayta. Qalluyki simiyki alabanzasta, bendicionesta haywanqa runa masiykiman. Qan wiñayki pero chantapis runa masiyki wiñanqa. Ama kayta qunqaychu, sumaqta yuyaychaspa haych'ay sunquyki ukhupi. K'aya kama kachun.